Biyag ti tao. Anda akong dito silid ni Mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni Mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo syakto matlaang ti pangipatawidan na iti sani ko amamati na. Anya ko matidda kasi iti aramidak ngay. Una aklaang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan iti kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ong tanim ang dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Andeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agamang na dito eh. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam? Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da itas? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak ngamin ti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamamukan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasdi ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawitan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bahay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kaya't anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagtanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli tayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay,
Apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke ngarud kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaedan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ana, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apaya kasta tilangayo, papa. Niyator ni Kadidya naggapulit ti balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apaya kasla makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam ni ti balay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinang talkan na iti day jay. Si kakalo tinang ipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga rin na makaungat kayo nga eh. No para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga rod no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan day iti alahas. Sapay milyones kano ti balor day di nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom nyo, nanang. Kumarkaron sa amat tauyak yun. Di yumat ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbaglakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Ket kayat kulatan ananang. Ngem sapay ko matamaudin daytoy apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaedan. Akas lakit din adda ilemlemengan tayo. Maalaala, ingka kitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kung dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken apang yawatak iti daychay. Nanang!
Adda ak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan na beti. Ket anda ka no nakaibaga no sa dino tinaudi nga makaranda. Naimbaglangan ta siyak ti imo nang inawagan da saan ket ani papa. Tinasayaat mapanak iti imbaga da alugar. Ket sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlat na nakasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak. Ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Dakla tulong na dya alahas na dilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagsira. Tinak man ni Soro. May sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Ininot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tanukas to'y amatutudo kat saan tayo amarigatan. Wen nanang. Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang, didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Nakayukit ti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay sa akmanan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsuli na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kaslaad arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta kat kapampanaw na launay. Adda nga tanalipatan na. Apo? Ha? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y kaditi pagnanadan ni Nana Betty alumpinig. Ha? Uwan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko itaditi balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo? Agmay sa aklaang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Ha? Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wen ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana.
Jak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Ala, agawaan ta nga ron ti magnan. Ha? Lawrence? Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. Kasanuan na amuam ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Iso kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam Pastrekam ida ditoy. Saanan? Ta pumanaw kami batla nagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya? Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. Sikati na kaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kun ka talaga da ito'y iso asinal sa luwadak. Katsapay lakuma, tanuan niya mantilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasaya at barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana? Ala, nasken ama kapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. Mapan kami nga roden, Nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay nasaanan barok. Alan, Nana. Alaan yun, kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo? Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ha? Ay, ala agyamanak barok. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutanak itisiit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilumlumangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na di iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka adda naganak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty! Ada ka? Ha? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang! Kunak no aguli makan ti biyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag kinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. Ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagkaramidan da kayo iti dakes. Iti! Dinak pakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo dito'y. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Kas gungkunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatigan nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabalan tayo da ito. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang may stress.
Papa, adda ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamot ng tibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinang ibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence, itad mon ti kidawag tapno nasayat ka kanyak. Darasa maulawak. Papa? Papa? Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kalat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga oray kas niya tinaramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang tipirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadagiti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito'y. Anya? Unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanaising. Kaasimat, bakutin. Dakil ti utang ko anay bagan akam kan ko ana. Taiso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, taikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papati ng sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain, Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala akiti sa bali ang babaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abay-abayan iti panagbakat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arud ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasideg to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre di to'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayin kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at kada kami idi, Nana.
Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apa kay patakdaran ti balay, kukayon tumuten. Jak ninamnama da ito yung aramid ang baro. Agyaman ako day kan ka. Nagsaya at ka at ako. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. Biyag ti tao. Nalpasan ter aramida, Clara, anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti may sa pribado apagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado apagadalan. high school ka pa ilaang matanak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Ay, agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado apagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tung palo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida? Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan amangan no gumura kadata, dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dinutain ni Layraya, Ada siguro iti silad na apay ngamin addi mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado ka no ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito balay, ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsangpot da naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot gamin. Panpanuyinuyam tumot gamin tanak ta. Iso akas day. Ala, huston. Aguli makan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pag-apaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay balasang ko at damasapol mo. Agsapsapolak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayham. Mayat kayo, Nana? Jak namin masango nga aramidan dagitan. Uray agi stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun, anana. No sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matlaang, Nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya.
Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw dito balay Napatigsakit dito gagarayo. Pamunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyaktiin nala ni bakit mo ababaunan niyo. Ha? Babaw na Di na ka din adakamatkan ka. Ne, awan mo ting magbagala akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan sa amutan. Karaman iti trabaho ta agluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo tita mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, mala, sana bali Barok. Siyaktun no sumaruno. Anya kamatan Maricel? Apay man na nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apay di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay na bakit? Imbis nga isurom diya anak tang agluto kan aglaba. Saan man? Ispoiled them mat ngamin una yan. Kasano ang makasuron was tala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, mati apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong manenday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Di ka arubayo tinakadamagak. Diyo ang muti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mo't kat di? Ngamkas lati kayat na kat agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam tikasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararamid anak ko. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maarami dito nagtipagtangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati ag saungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tano at dababo unun. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, hamuyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kayat na maisuro iti trabaho. Diyak amo balasang ko. Nanang, kayat kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka eskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na.
Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nay, nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manen. Di bale tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakit? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramidak. Saan para iti bagit? Saan saya ti kasta nga aramidang? Saan aga puta kiniddaw na? Kit itid mo adagosan? Saan agasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kasta nga aramida man ako. Agtipid ka kumamot Kasta akanayon ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. Nadadawatag, itad na adagos. Saan nakaskada kayo? Jakla kayat ang mairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano kumaan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapoy ti kastangar aramitam. Apay asyak ti pabasulam no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangaasim, Benson, hindi nakrangrangan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman nagtamaawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana, siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanan. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anya ta pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na ti apuko yung kanya, tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot. Nga amang iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan dak ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta ka? Lyra, apok? Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atendara ka birthday party. Nakaumay ka mo, tatang.
Manang, da kayon ti makamu makisarita ken ni Lolo. Amangan numalada wa kiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, papakas jay ti kawas ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasangan ti anak mo, Maricel. Isurum ko ma, ito husto adalan. Kat kas tamot tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ama isagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyan ti anak mo. Amangan numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo. Nga oras saan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Biddo ti kastawagas mo anak ko. Saan pa nangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kapno rabiin. Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano? Magdada ka sa mapasama ken ko na. Ay na, yan da tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupukta ti anak ta dito'y balay? Sana kasta ti kayat ko asawan. Istrikto am kumamit no may papaniti ka kasta banag. Nang run agad di mo mat makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala nagawid, Lyra. Alas 6 ni tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan no anya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa'y mat? Kitno ka na yun na kontraan nyo dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputa jak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman daytan aya, Benson. Kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kailangan, nagturugan na idarabi. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kastala kay. Di mo istriktuan ti anak ta. Taamangan no grebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday jeban nyo. Ape asan manen asimrat? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti makuspasama kita anak ta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rodan ti panagadal mo ita? May sa atawon laangan kat makalpaskan iti kolegyo. Nailawanak nanang. Anyan to laangan ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidjakam mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Basol mo, no apay kasta tinapasama kita anak ta Maricel. Natangkan nga minti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Gapot akong sintidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang padakkalit anak ta.
Anya nga ita, naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayatan na. Kentam no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wen akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungad ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No dimngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailaw-anan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayo met no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti matang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo mong tumag nga ungtan ni Benson, nukas di abagbagan na ka. Tata. Saan ngamin anasayaat? Ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. Nagbidutak, tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay ngagplano ka nga may anak. Kasaritam pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramig. Sakbay nga agiwayat ka itadang. Di ka agdesisyon asiksikalaang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapasngay ka nanak ko. Anya ti plano? Ituloy ko ti ag-eskwela, nanang. Saanan? Tama nga numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Iso nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta kumapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod ita, siyakon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ta agadalmanan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Surwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik.